Kipat riunget kabalang Katolik jangka Parish Saint Peter's the Apostol Pyndengrei Noston, kala Rakhe Burom meka Sngi utrai Trinity haka arpun rio terik Jemang. Hakani ka Sngi Rakhe Burom meka Trinity, lapan mentai ka mas Bakhuid uso oblei padar Anselm Nonglang, Vicar General ka Noston Diocese. Haka jingkran paria ya kaktian ublei, upadar Anselm ula batai sani bahasa pam ka Trinity, ublei ukpa, ublei ukhon, ublei umansiem Bakhuid, kilong uwei ublei. Kipat runget kila syashkor dengong, ya kijing batai halor ka jinglong bamayan jo ka Trinity Bakhuid. Namar ka jing ther ulaba lapsan, lapan sangi eno ya ka procession Maria balabu banlong hakani ka Sngi. Hakani ka Sngi kraw jo ka Trinity Bakhuid, da kispangot ki hebret shinrang bat kentei kila pediang ya ka communion Bakhuid haka sien bandingkong. Lapan kut ya kani ka Sngi Rakhe kemen ya ka Trinity Bakhuid, da ka jing mani bat jingkur khu sakramen haka por no Sngi.